Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Na pangninakang ko Allah asumana usalama kalilintad na kapipiyag ginawa na mambagin yung alang na kababaya mama kinagsagyang kaya mga rinarinawa di makanggulalan sama na maranusong. Sagyakon mambuang mga rinarinaw na siya di kukurmat na gudi pelilalilang sagyang kuto mga ariakan ada salakaw kay manguda sige-sige aya sidat to na sep. Gugyang kuto pagarin yan ada salakaw kay dato norodi nga aya din si Brabong. Sa katena pamakin ganyo saban niyo din tetang kay sa sudikaan di manen ay amala na so karorobas sarakan wasalam. Wa manak kamu tangirai
pepengnugon yai nasawe lawila nadera nadeng marau die kai mo ba ko ka pengiginai kena berasa berapi no mi ngaren awai dengan rasa panas saladi nami kengeran di manen soa osa nami pikir nasai kesengeran tiai nakapalau sowan demi hani bengasawan tengan tiai nanai nukona deto nase pameng udah segen kagi mide ya ona de kuma pamakadya ikyang pantunin cái bột tari kinh đi ngô rai na ya pe pe ken na câu du đi tao no ro đi ngage ngaba re ngabon we na đi ko mani sungkin wawolo gagadiran wantan na tung masaw maten ta kamararang puno tao na saging na nilay na kuwang sa duk benata seorang maning